ewo atoye mantan mu eye sekendi takrade na hono na wo mmra hye bedwani a wo hono mu atumi ede sika ama wona woton ade anadwo esika wode ama wono nyade ase insihu ekanwei ebebo wo mo dwadie no atumi akwanim Die beye na toye femu sekendi adeton forma won ewo hon ma woton ade anadwo wo adwadie no ebetimede ne naso ede ama wo mu enti enam so amene eye sofo de made hye won ewo hon mu eyoni munyamfo honorable ble ama nyameke akwa komedwadifo eye lona insihu bia eni ho wo chesa adeton forma won ewo hon ma won ton niema bi etese kelewele indomie eye bottle water sachet water eni ne akeka ho ewo hon mu die beye na wo ntwadie no mi ejane naso ede ama wo mu enti ena wode salon yi ede ama wo ma wo chese nya de sensi hu bia eka ho anu nti wode sika eso mo be 1500 ede ko 2000 ena wode madwedi ni ba bia wo ho no mo hwe ade a woton eho ena wode hu sika ede ama wo enu nam so amadwedi fo ma woni agiye pa wo kire se no hye bedwefo ahodo won aba ho no mu nyina nya de so bia timi aye ne woni munyamfo aye ede ama wo mu ewo nti wo mo e kire se woni asade woni munyamfo ye de ama wo mu ye pa ne sa so ntedwedi fo mai ejina so e de ensem sei eto kantanka kwansesem eni o ma de tanu member won hweyim medwuma san nyame hye lawyer nyame mtunu nkom o ma ye no lawyer down nyame hye bebre o sane no bia no tumwa on one say ebia NDC members MP no ya be do nas dem gross mo ma dwe ya ma dwe ya Wankasa no wachino ena eye woni munyamfo lawyer ble ama nyameke enso ede ensem sei eka ho ami biala owo sekuni otonati biala obotum wenya sika no wetum oda atonati onpa nwuchiri amina wo yenyimde eco bank ana eco bibi a waji no ni biara interest on them about 20%. And Ubia Otanati today, Kelowili, Ochu Kelowili, Otan Hindu, the Minyamanka. Siko in Yabe 2,000, 3,000. Now, Oluchiana will share the main interest on the 20%. I don't share the wall and a pedant and I share Casa Uncle was saying. Until the me, and you shall do no, Oma. Ya na mere prede menyisika na medama ama no wuchu